turabaramukije kandi turabasuhuje nukuri turanezerewe cyane kubw'uno munsi Imana yaduhaye kandi yaduhaye n'umushitsi mwiza cyane nukuri numva afite amatsiko kandi namwe ndabatera amatsiko kugira ngo dushobore kubona umukunzi wacu Imana yaduhaye kuri no Empower One TV. So turaramukije rero umuntu mumo wese twabaheruka kera twari tubakumbuye twari tumaze igihe tudakora ibiganiro ariko no munsi Imana yadushoboje yaduhaye akanya n'akaryo keza kugira ngo dushobore gukora ibiganiro byacu. So rero ariko imbere y'ibindi bintu byose nagomba ndamuhe ikaze kugira ngo yidondore abwire amazina yiwe abakunzi bacu. Murakoze cyane, amazina yanjye nitwa Byinshi Olivier, nishimiye kuba kuri channel ya Empower One TV. Numva ari ishema, numva ari igikorwa cyiza, Imana ibahe umugisha. Wow, urakoze cyane Olivier, Imana iguhe umugisha nukuri uraberewe cyane kandi wakoze kuza kuturamutsa hano kuri Empower One TV. So rero tugiye gukomeza ikiganiro ariko imbere yaho nashaka kugira ngo turaza gupininga hasi hariho abantu baba muri Redmond, muri Washington, Seattle, hariho company iri kirarondera abakozi. Turashiraho nimero umuntu wese yumva ashaka akazi koroshe cyane kandi baguhemba amafaranga meza arashobora kuduhamagara kuri iyo nimero hama tuzomurangira ako kazi keza kandi kamuhemba amafaranga meza. Murakoze cyane ariko imbere y'ibindi bintu byose nashaka ngo ndamusabe Olivier adusengere. Kaze Olivier. Murakoze data twese mu ijuru turagushimira kugira neza kuri Imana yacu, ushimwe we waduhaye ubuzima ubugingo tukageza uyu munsi turi amahoro, turagushimiye turaguha icyubahiro. Bana natwe mu kiganiro cy'uyu munsi wa none kibe ikiganiro ciza kirimo inyigisho zifasha zubaka zigira inama. Mwami Yesu duhereza ubwenge n'ibitekerezo bizima kugira ngo tubashe kubona ibyo tuvuga bikwiriye. Ndagushimira ko mwese gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Urakoze cyane. Ubu rero tugiye gutangura ikiganiro cyacu. Nagomba ndababaze mbega Olivier ninde, n'umuntu ki? Wibwire ku bantu batakuzi batazi Olivier uwo ari we. Murakoze. Amazina yanjye nk'uko nabivuze nitwa Byinshi Olivier. Ndi umupapa ndubatse. Navukiye mu gihugu cy'u Burundi, niho ababyeyi banje bari batuye. Ahantu bita ngo mu Cibitoki, ntabwo nibuka neza location ariko ni Burundi yitwa mu Cibitoki. Hanyuma ariko ababyeyi banje bakomoka muri Kongo Umurenge. Nashatse mu mwaka wa 2019 mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero turi hano muri Amerika, muri Washington, Seattle. Nishimiye kuba hano. Okay. Murakoze cyane. Ariko Olivier wavukiye mu Burundi. Wow, ntabwo naye ndabizi ko wavukiye mu Burundi. Ego, none mu Burundi mwahaje gute canke mwahaje gute mu Burundi ko abavyeyi baba muri Kongo? Yego, babaga muri Kongo hanyuma bajya gushaka akazi ko kwigisha muri za secondaire. Mama na papa barabari muri secondaire. Bagiye gushaka akazi Burundi rero bakora aho hantu hitwa mu Cibitoki. Wow. So niho navukiye. Noneho ubwo barambwiye ati we wavukiye hano muri no quartier. Ariko babimbwiye nyuma twarasuye muri Kongo ntangiye gukura. Nibwo namenye ko navukiye i Burundi. Urumva wahamaze imyaka ingana gute mu Burundi? So niho navukiye amara imyaka nk'itanu, 4 cyangwa 5. Okay. Hanyuma ndibuka nkiri umwana mutoya muri za 1993 nibwo twasubiye kandi muri Kongo. Icyo gihe nari mutoya ariko ndabyibuka batubwira ati dusubire muri Kongo ntabwo hari umutekano hano ku Bujumbura. Dusubira rero muri Kongo kubw'iyo mpamvu nyine. Okay, urumva nta image nimwe wibuka mu Burundi nk'ikintu uvuga uti mu Burundi ndahibukira ikintu ciza gihari mu Burundi nk'abantu batakizi? I Burundi cyo nibuka gikeya nubwo nari ngira umwana. Mama wanje yari umwarimu yigisha primaire. So akanjyana ku ishuri urumva akagenda mpetse yashika ku ishuri
akigisha abana njye bakanshira nko kuri pipitre y'inyuma hariya nk'umwana mutoya akampa sinzi ukuntu bacitaho n'uguma kwandika n'icake kigura ahandika hanyuma akampa n'agakoni ngo nje nkubita ngo bana basakushe nk'abana basakuza muri kiriya gihande kagenda nyine ngasa n'ubuhanye nyine abana ariko bwari uburyo kugira ngo nyine ngo andere kandi byaramfashije novuga mu buzima bwanje sinize mu wa mbere primaire kubera ko naba nicaye aho naje nkarira ngo nampe devoir cyangwa ngo nkore imyitozo kandi ndimo ndakurikira ibyo arimo arigisha naje akampereza ngasubiza noneho byatumye ngenda giye twasuye muri Kongo ngiye gutangira mu wa mbere badukoresha ikizamini kugira ngo barebe niveau yanjye yo mu wa mbere primaire ndabitsinda bahitambye ati wowe tangirira mu wa kabiri mu wa mbere ni nkaho ntatangiriye igihe mamaga yanjyanaga ku ishuri ngo mbe nicaye hari inyuma ubwo narira ngo nanje nige akampereza aho nandika nikaye n'ikaramu ngasubiza ibyo n'abandi bashubije nkabimushyira bimwe nyine nkabyica ibindi nkabikora ariko mpitamenyeramo ubumenyi igihe nagiye gukora test kugira ngo mbe barebe niveau yanje basanga nyine ndabizi ibyo mu wa mbere mbese ntangira kwiga neza nahise ntangira mu wa kabiri. None watubwira mbega warize mujije amashuri angahe amashuri wize murakoze cyane narize muri primaire yose nayigiye mu Rwanda ahantu bita muri primaire ku Kimihurura ni ku kigo cy'aba Pentecote muri secondaire nigiye ahantu bita muri Kamonyi niho nigiye secondaire yose Remera Rukoma hanyuma kaminuza nayigiye mu Rwanda muri KIST ni kaminuza yitwa KIST iba mu Rwanda hafi ya Serena ubwo abahazi nyine barayibuka ni muri KIST nafashe nyine lisansi cyangwa bachelor's degree muri computer science. Ni byiza cyane. None ni gute wotubwira mbega wavuye mu Rwanda ucuza kuba mu Burundi mu Rwanda wahamaze igihe kingana gute warabaye no muri Kongo wahabitubwiye wahamaze igihe kingana gute mutubwire inzira yawe yo mu Rwanda mbega yari imeze gute? Murakoze cyane. Nasubiye inyuma ho gatoya navukiye i Burundi ubwo ndakorera imyaka mitoya cyane y'ubwana muri 1993 nkuko nabivuze dusubira muri Kongo ico gihe ari Burundi hari nk'imvururu mu gihugu dushitse muri Kongo naho dusanga nuko ntabwo hari amahoro ubwo bigera muri 1994 nyuma y'amahano yabereye mu Rwanda arangiye 1994 haje gushira tubungira mu Rwanda nibwo muri 1995 twatangiye ubuzima mu Rwanda nje gutangira kwiga primaire ngiye gukora primaire mu Rwanda niho hoga nakoze ya test yo mu wa mbere bumva ndabizi bitambira ati wowe tangirira mu wa kabiri so narahabaye 95 ndangiza primaire ndakomeza secondaire ndakomeza kaminuza kaminuza nayirangije mu mwaka wa 2014 ndangije mu mwaka wa 2014 nibwo nagiye muri gihugu cyitwa Kenya nahamaze imyaka 3 2017 mbona kuza muri Amerika muri state ya New York. Ni byiza cyane nukuri. None nashaka ndakubaze ni ikintu Imana yo baragukoreye mu buzima bwawe vuguti jewe ndashima Imana kubw'iki kintu Imana yo barankoreye haba ukiri umwana muto kugeza ubu ngubu ukuze ukangana guke? Murakoze cyane. Nasubira inyuma ho gatoya mu gukura kwanje niga muri secondaire ntangiye kwiga secondaire nakunze ibyo gucuranga by'umuzika noneho mu kwiga gucuranga twatangiye kwigishwa n'umugabo wabaga mu rusengero witwaga Miserero adutora turi abahungu benshi kugira ngo twige gucuranga kuvuza muri church turavuza tubimenyaho gakeya ndakomeza ndabyitoza igihe najaga muri secondaire hari ubwo abarimu bigishaga mu ishuri turi kwiga bisanzwe mate cyangwa biology ariko ibitekerezo byanje bikuzura umuzika nkifuza nkavuga ati Imana uzamfashe nzoshika ahantu aho no kwiga uyu muzika umba mu mutwe nkabasha izi ndoto nkabasha kuzishikaho
nakomeje urugendo rero ndatangira ndabyiga gahoro gahoro ndabyiga bigera aho ntangira gusenga Imana kugira ngo nzomfashe nzogere hano muri Amerika mbashe kujya muri iyo domaine cyane ibyo byarabaye byatwaye imyaka myinshi kuba njyewe rero narabashije kuza hano muri Amerika ni ikintu gikomeye ku buzima bwanje mpereza agaciro cyane nicyo kintu cya mbere nuvuga gikomeye kuko byatangiye ari indoto nifuza kuzohaza kugira ngo nkomeze iyo mpano Imana yampaye kuba rero Imana yarumvise gusenga kwanje ikabikora ikahanzana nicyo kintu cya mbere nuvuga nshima Imana ikindi nuvuga nshima Imana nuko navuze kuva i Burundi tuje muri Kongo tuva muri Kongo tuje mu Rwanda byari bihe by'intambara byari bihe by'ubuzima bubi byari bihe wumva ngo kanaka yapfuye kanaka ntawe ukiriho kanaka bamurashe kanaka byagenze bitya so jewe rero Imana yarandinze muri ibyo bihe byose by'amasasu abandi bapfa bicwa n'indwara zitandukanye ibyo byose Imana ibicishamo kugeza uyu munsi ndacyahari rero ndashima Imana icyo ni ikintu gikomeye cyane turabizi twese muri Afurika haba izo mfu nyine ziterwa n'izo ntambara cyane kuba njyewe Imana yarabicishijemo kagera hano Imana yabicyubahiro amen amen nukuri Imana yarakoze ibitangaza kugira neza kakuzana hano muri Amerika hariyo benshi baba bavyifuza ntibashoboye kugera hano nukuri kandi turabizi twese ko dufite intambara hariya mu gihugu cacu c'u Burundi canke muri Kongo canke nyene ahantu mu bihugu byari iwacu ariko turashimira Imana cyane yuko Imana yakurinze ikakugeza hano amahoro kandi karinda n'umuziki impano y'umuziki ufise kandi Imana yashize muri wewe none nashaka ndakubaze akabazo k'amatsiko mfise bakunze kuvuga yuko aba musician badakunze kwinjira cyane mu bintu vy'Imana icambere nizera ko mukijije ko muva mu muryango nizere w'abakijijwe rero aba musician bakunze kuvuga ngo ntibakunda gusenga ntibakizwa umva bare gukoresha ku kajambo none iryo jambo mbega uryumva gute wewe kubyerekanye n'umuntu w'umunyamuziki arakizwa canke hari abasinzi mashaka kutubwira murakoze cyane nkuko mubivuze cyangwa na benshi babyibaza birashoboka pe hari abanyamuzika badakizwa hari n'abandi bakizwa yego ariko mvuze ku giti cyanje icyo ntekereza nzi neza ko impano y'umuziki sinje wayihaye iva ku Mana n'Imana yayimpaye ngomba buri gihe guhora ngarurira Imana icyubahiro kuko niyo yabikoze niyo yampaye iyo mpano sinikome ku gatuza kuko atari njyewe wabyigize ahubwo Imana niyo ireba umuntu kuva ndetse ngo ataranabaho kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe so Imana kuba yaramenye kera ikampiriza ino mpano nkabizirikana mu mutima nkabigarurira ibyo bimpesha kutishira hejuru bigatuma nyine ngomba gukizwa reka byite gutyo abandi rero cyangwa undi ushobora kuzibagirwa bigasa nkaho ari we wabyihaye icyo gihe ntabo aba asubije Imana icyubahiro yamuhaye impano abenshi rero basa n'abataye Imana bakayireka bakiyemera reka byite gutyo kubera bagize ubumenyi bwinshi bagasigara bumva bari kingi reka byite gutyo bakumva nyine ari abantu bakomeye ariko nyamara byatangiriye n'Imana yatangije niyo yatangije igikorwa niyo yatangije iyo mpano umucuranzi rero cyangwa umuhanzi wakumva ko Imana atakikeneye icyo gihe biragenda iherezo bimubera bibi iherezo rye ni ribi cyane avuga ngo abacuranzi bitwa ngo ntibakizwa ni abacuranzi badasubira kandi gutekereza ati si impano ibi nkora byavuye hehe si wowe wabyihaye uwo nguwo utarabyihaye ariko wishira hejuru ni uwo nguwo nyine uzi ugaragara mu bantu ko adakijwe kubera ko n'ubundi yabyiyitiriye ariko nyamara si wowe wabyihaye ahubwo n'Imana yabimuhaye murakoze cyane impanuro rero washaka guhereza aba musician ni yahe ariko imbere yaho ndashaka mutubwire mbega uzi gucuranga ibicurangi ibyahe n'ibyahe ibikoresho byo mu rushengero muzi gucuraranga murakoze
ubundi mvuza piano niyo instrument principal mvuza ni nayo natangiriye nigaho ariko nayize nifuza kuba muri environnement cyangwa ahantu aho nubona ibikoresho byinshi bitandukanye kuko mu gucuranga wenda abacuranzi barabizi barabyumva iyo umenye kuvuza instrument imwe runaka ukayimenya mu buryo bwimbitse kwiga izindi birakorohera ubu ufite ubumenyi bw'amanote n'amakode ni bumwe ariko wenda uburyo wowe uyifata kuri piano n'uburyo bayifata kuri gitari biratandukanye amaposition y'intoki ariko note nirya niba ari C minor twese ni C minor nyine niba ari melody twese ni melody so nkavuga ngo ku busanzwe nje mvuza piano niyo principal ariko nagumye kwitoza ingoma cyangwa drum na guitar bass nibyo ngerageza kandi nagumye kongera ubumenyi buke buke kandi ndacabyiga mbese ni piano guitar bass na drum. Wow, abantu batakuzi rero batarakubona twe twagira ubuntu turakuzi twarakubonye ndashaka ngo baze barebe kuri Bellevue Presbyterian Church nigo rusengero asengeramwo aracuraranga kandi acuranga neza cyane afise abantu groupe nyinshi y'abantu yigisha urahawe ikaze nimba ushaka nawe kuja mu mugwi nawe arashaka kutraininga akakwigisha kuko n'umwigisha mwiza cyane arigisha abakobwa abahungu ahantu hose wumva ushaka kwiga urahawe ikaze na karibu rero nukuri urakoze cyane Imana iguha umugisha kubw'iki kiganiro uduhaye ariko imbere yuko turangiza gatoyi nari nshaka kugira ngo tuganire kuri iki kintu cerekeranye na utubwire mbega urubatse ufite umuryango ufite abana murakoze cyane narubatse nashakanye n'uwitwa Mugisha Hope tugize umwaka twubatse ntabwo turabona urubyaro ntabwo igihe kiraba kirekire. Mumaze igihe kingana gute? umwaka urumva uracari umujene marié rero urumva Imana ishimwe cyane yuko Hope turamusuhuje ahantu ari muri kumwe hano muri Amerika canke ari mu Rwanda none gute bikorohera kugira ngo ushobore kugira communication n'abantu bo mu Rwanda surtout nk'ibintu byerekeranye na internet usanga itoroshe ugasanga ngaha dufite full wifi ugasanga hariya mbega bigenda gute kugira ngo mushobore gukominikana nawe mushobore gukomeza kubaka kandi mutabana. Murakoze mugani w'abavuga nti byoroshye mugabo ariko icyambere no kugomba kuvugana nkuko waruvuze dukoresheje itumanaho kuri telefone ikindi kandi nuko icyambere no gushira Imana imbere Imana niyo yubatse urugo mbere tutaranabaho yishiraho uburyo abantu bazubaka uvuga ngo icyambere dushira Imana imbere kandi nawe nkamubwira nawe akambwira gutyo duhore dusenga Imana duhore dushira Imana imbere kandi tukanavugana of course tugomba kuvugana urabizi n'abantu bashakanye ntagusiba sibye ni ibibazo ariko muri rusange ugomba kwirinda ntugire iminsi 3 cyangwa 5 turamuvugisha wabari ikibazo nyine niba tutavugisha umuntu kandi muri kure na kure so uburyo bumwe nubwo bwa communication kuvugana buri munsi cyangwa kenshi yego n'umunsi ushobora gucaho kubera ibihe bya hano bitandukanye n'ibyo muri Afrika rimwe bararyamye twe ni ku manywa irindi twe turaryamye bo ni ku manywa ariko muragerageza mugakominikana tuvugana aya masaha ndamvuye mu kazi birayemeze bitya tukavugana mwiriwe gute tukavugana nyine amakuru yose nyine nubwo buryo dukoresha ariko kandi n'Imana nkuko nabivuze duhora dusenga Imana kugira ngo iyo yatangije umurimo izawukomeze nyine twubake duhure urugo nyine rukomeze. Abakunzi badukurikiranye mwabyumvise yuko umukunzi wiwe abatari kumwe hano mu musengere kugira ngo umuryango we udoshobore kuza hano kugira ngo bashobore kubana na Hope ari mu Rwanda kandi nizere ko amukunda cyane nubwo urashaka kumushikiriza akajambo akakumva nawe nyene ukamubwira Hope ahantu ari rero nuvuga ngo nubwo ntari kumureba ariko nuvuga ngo
madamu wanjye ndagukunda cyane, I love you so much, kandi nishimiye kukugira mu buzima bwanjye, uri inkoramutima. Wow, aka kantu niko murakoze cyane, bani guhumugisha. Ikibazo cya nyuma rero nagomba gura ngo turangirizeho, mbega ninde akwiye kugira uruhare mu rugo rwo kudashobora gutandukana, mbega n'umugabo cyangwa n'umugore, ninde akwiye kubihagararamo cyane? Nk'akaruru gukundana n'umuntu ari kure ntabwo biba byoroshe, mbega n'umugabo akwiye kugira hore cyane kuza arahamagara umugore, cyangwa umugore niwe ahamagara cyane umugabo, mbega bigenda gute? Ni igikimwo abantu bakwiye gukoresha kugira ngo urukundo rudahagarara ruri kure na kure? Murakoze. Mu by'ukuri inshingano zirareba impande zombi, nta muntu ukwiriye kureka ngo uwundi ari gukora reka mbyite gutyo. Twembi inshingano ziratureba. Jewe nkanje umugabo mu rugo mfite inshingano, ngomba kumuvugisha reka mvuge gutyo no kumenya bimeze biti. Ariko kandi nawe ku ruhande rwiwe nabo nuko mbese tugomba kumenyana nyine. Buri wese agomba kumenya sure ese mugenzi we ahari ameze neza, ari amahoro, yabyutse neza, yiriwe neza, ku kazi byagenze neza. Rero muri ubwo buryo bwo kubana no gukomunikana birareba impande zombi. Ntawe uvuga ngo ni umugabo gusa. Umugabo agiye avuga gusa nawe ni umuntu wenda harigeye yogera akaruha, akarambirwa reka mvuge gutyo. Umudamu nawe gutyo abonye ko ari we gusa uhora uhamagara, nawe yabyibaza mu mutima, ati uriya muntu we kuki we atajya ahamagara? Bityo rero mu rwego rwo kuzuzanya uruhare, inshingano ziri kuri buri wese. Umugabo agomba kumva ko akwiye kuvugisha umudamu we, apana kenshi kose niko nobyita, inshuro nyinshi zose zishoboka. N'umudamu nuko nawe akamake sure ko yamenye neza ko umugabo we yabyutse gute, yiriwe gute, agiye kuruhuka gute. Impande zombi biratureba. Urakoze cyane n'ukuri. Abakunzi ba Power One TV turabashimiye cyane ko mwakomeje kubana nacu, ariko nagomba ndamuha akajambo ashobora kuvuga, nimba ari ikintu wumva ushaka kuvuga cya nyuma hama turangize. Kandi turabashimiye cyane abakomeza gukora subscribe, like, share na comment. N'ukuri mwatweretse urukundo rudasanzwe, muguma mutwe ko muri kumwe natwe, kandi dukomeze dufatana mu mugongo. Imana ibahezagire. Reka tumuhereze ikaze avuga ijambo rya nyuma, asezere, hanyuma ca dusenga turangize. Murakoze cyane ko mwadutumiye mukatwizera mukaduhamagara hano kuri TV yanyu. Imana ibamugisha. Kandi nasaba n'abakurikira ino channel Power One TV ko bakora subscribe na share na like no comment kugira ngo ubutumwa bw'abantu bakorera hano kuri ino channel bugere ku bantu bose ku isi yose. Rero ndabakunda, Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Bashaka kudusengera. Imana turagushimira neza ko babanye natwe muri kiganiro cyiza tubageranye na mwene data. Uhabwe icubahiro. Turagusaba ngo ubutumwa bugende bugera ahantu henshi kandi buzafashe benshi batandukanye hamwe natwe twese. Ndumugisha muri activite za buri munsi. Tubisabe tuziziye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.